Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka kinhon kibuki pentho tim hanong ba shalom bat kiwi ki jaka ba marjan kilapan pa ki jik scrollinga baka khasi hills archery sports institute shillong kadang la ban penya ki kam tho tim wat hap deng jing bam dan ki license habakran iklat pasai kubor ba dinis lingdo ulong bakat kom ke jubab na correct information ulong baki don nightly ki kinhon ki bala ban pentho tim hanong ba shillong kata ka hinyo trap indigenous archery organizer institute shillong Kasang Bhalang Lat Rambai Archery Club Lat Rambai Bat ka All Garo Hills Archery Association Tura Kilapan pawat bu jikali Balay ka jikpan thot team ha maungap Kabaklem license Lakhang Kadbay ka khasipat ka sarkar Kadang siya ban thot team Bat kena bakanihi Kadai ka jingle silang khaman Kibor penyat na ka sarkar Mari ba dinas tingdo Ngubur kuntam ni po maki Kajing khot ang pelang ini Ketas konsen taksi Kalau hadin ba mga Pelok dingi Nila im de pot ni thot tim ah ngi ibran chu kun nom hane ka po ga me de mi ki result tengi pen don ba mi jong ka lai kon ni ke hel ai ta mo yang bat ko ibran jong ka khasil asis positive ini kalau ka pin lingwa ini tingin le ngi wa de ai ni lap ba kan ni at ai lap ba ka new trap in the news association new trap news archery organizer institute Kaseng Bhalang IC Club Lat Rambai but ka all Garo Hills IC Association and Deputy Royal belong legal. Hadim lihat itu ban your show cost notice naka sarkar. Ketika dated article in February ada FR. Nak liang ibor penyanyi yang sarkar ni menginhap penyanyi dengan no berkah ya oi. Tikum buki ni mani showcase penisai berat ba melasuk penyanyi kena kan penyanyi laka puluh. Tikumta kapal saat lengoi tinggi mun lem nu ti how ber up life we take ber ni ha berni ya ka license ni dia ka ding no la ko tim tra tinggi kilang kini ki kau tat beli mata ada berni nam license ki sebelah tu ada sarkar nada em kamu punya kunta kalong bian Nalong tang kepat sarkar nembak buat bekmi ikne kam makin subha man le halok ni nang ba man tip nei yo bar play kontar ki tender new but tem du brom su ke buat sarkar lembak ni at ang lab jum side on pleng bubon kim juk pon ne marne no kilesen ki akpor babu te da kani kating bisai ka pin phang ki nak kepat jol lem nak sarkar kan subha man play lat man pindan biang katrik Kenang bak pelak baju imlang dakani kakam kinyo ban pen khamai sen ki kata kung san ba bable ki buki skim laban renew ki lesen ki kada kolong kadon kani dan current agreement kebaga kolong semri e bhai buki menyo dan agreement ki trial non gibong bang ai dan agreement ni fi ti sai kam ya kadukan ngilem no tikni kabu ti e ngap kung jing lap babun kontar kin junan lesen yung tiya klem lesen Nanti punya jadi aku juga mimpi. Halok ni dah nyawan sekat ke ban nyawan. Bukis dan ban apa dulu para dan apa mongap dan apa merang dan nyawan. Kum tam sesuai dengan lain tadi mah. Tadi ini kayak hal ni. Kena ke mongap ke pulau ke lain kon. Di ke mongap masih ke syukur nanti sebelum ni ke kakang no. Di ndai sok win ke pulau berkam khang tip ke dayo di tempat ke mongap sakang ni yo tamalong thu sang teng ni punya satu na makalong sila tum ati aywan ilap tang kalong tang tang ni nyutren ka hioi kan sang balang ka garu lim ta kasih kam dan sune hadum ta dang punya sulung ke gada ting ngawat ati ay ni ngawat ati ay la ilap sai ma ni tang ting ni lai tadi ka kasih kam sune ni hadum ta dang punya bukan tip ke gada beli sarkar ka company kemai juga kan lesen dum tangi mi yo su no sarkar kemai su keciwan juga sini kalau mentah ban mat bisa ke ban no tip lomba kejak ni kah kasih bakam berkasih dum tanah punya jen kalau lasan muncul kasih dapat persen kasih nak kasih Mentah kita pan rupan kan ai keluar bang pengin renew iya ka lesen deh
mental kelakut duduk lakut ni trik umat tolong kawir belum ka pensalungu ya kamu ngap lakham kat bayak ni hasil sri klepat dak penya klem kham te balik kemut kalong no kembaki yangi ki ken kunrut yang ni ka hasil tu kalong ide kontra ki joju khiu khat ja yu kun he ong bam dak kadang yu kun ret ong badan bi kata ke bam la no alang nyim ke pensalungu ke seluruh pen nolong ka penuh musim lah ini nomor kajuk ke kam kat bayakannya klaim lesen lo yang mengapat melong kan nomor dak klaim ka lesen ka yu tu kemut bilang ilegal bro kena kesil kalau ilegal kalau bean yang mengap kalau bean kalau ada pensengi ya kau itu pensengi alang itu bro kini ka kesil seripat lesen kam dan sudah lesen ndrei ka kam kadang ya hadu ta kaya desa ban kum kamongak kemongap unta kala kemongap nusa kadang lakajong kiran syahmat ni kadang lakajong ka temta lapak ban pensengi no yo kemongap gaya pensengi no yo kemongap lakang te kemongap kala sangi kan ndrei min la kapapun kendet pat ini ki bukis ya ki sa mongap si sa lungyong tersat area kan long nomor ba ya kan ka hasil asri ka badang kabom dan lesen ayan kat duar bat ka mongap kaya bet ka kam kat bayani si thipat kakang no dek kakang no kam sia suban ngindang ron ya kakam den kani kumpal yung bakani ka government ka kapet tang siang khmat kampet ya bro Kamu kini yo license no go mana punya ka kebetulan ya lesen gede tang kini gila tadi kani ka new truck tu benar di sana bat kani ka sembhalang la remba archery club bat kani ka all garohil archery association tura registration in hablet ingin na abun sung klikti sa nomor baju kam berngir ngiyo jan ni te kini ki sir ngim de bung ang bengi sni ni don kam sim ihun jiki ndrelong isu ni pa yak musis ku berman bal dak pelat ya ka ni ka sir klem ka jingbiang klem ka ati ku ngapru snu ba pelat lak naik hang siliang naik pelat siliang naik pet tang siliang khmat pet lang buar liang sulung telat ka